Step Aside Records. Ubonke bokothixo abukho njengaye, kodwa izindaba zakhe sikhona phakathi. Izayisa Nkosi engcwele osiyosilungise thina bantu bakho. Mopedi wa motsana o rata fa o ka betsa o ka fodisa. A re bogole ba bo mo modimo bo tla ama ke bo mang, a re ke kgosi e magodimo kgosi e boisegang. Lefasele a se la re swanela, lefasele a se la re swanela. La tsamaya le kela le modimo, la tsamaya le kela le modimo. Lefasele a se la re swanela, lefasele a se la re swanela. La tsamaya le kela le modimo, la tsamaya le kela le modimo. Lwela gare ga dira jaaka tše dintherago ka tša lefela. O swabiše mana baka, o mbodišetše godimo ke be le moriri wa mošweu, gore ba ba ntera ka tša lefela di fetoga lefela. Ke re nna Victor Mošidi ke re le ge makgotla ka ntera ka tša lefela, ke rora ke tswela pele ke tumiša Modimo. Tepetše Modimo modula magodimo-dimong, ke a tsa gore wena titloso manta o tla nkemela ka tšatši la bofelwa la judgment. Lefasele a se la re swanela, lefasele a se la re swanela. La tsamaya le kela le modimo, la tsamaya le kela le modimo. Lefasele a se la re swanela, lefasele a se la re swanela. La tsamaya le kela le modimo, la tsamaya le kela le modimo. Re lebele fase la baganya ka mo Jesu morapedi wa rona ka re le ya ditulo. Mothusi wa ka ke wena Ramatla, a re tshepile wena ka mehla le matšatši somatla. Lefase le la mahloko di diretswe rena, le a re menola le a re boloka. Ba le rena re llela wena modula maru, re thuse kwele bohloko le bana ba gago, diphoofolo tša gago. Lefasele a se la re swanela, lefasele a se la re swanela. La tsamaya le kela le modimo, la tsamaya le kela le modimo. Lefasele a se la re swanela,
fela re swanela ra tsamaya re gela legodimo ra tsamaya re gela legodimo modimo ke nna Victor Moshidi kwela bohloko o nthusa ke swa le bana ba bangwe.